warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Qala al-hukama'u radhiyallahu anhum yakfika ridallahi anka ridan nasi ghayatun la tudraku. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mendung puja kepada Allah Rabbul Jalil yang Maha Kuasa. Rahmat dan sejahtera kepada Tuhan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga al dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin mutaakhirin, serta ulama-ulama yang mutabar yang mandang sidro sapatut di atas permukaan rumah Allah, yang beliau merupakan sirajan mulia, lampu penerang bagi getanyo yang mandang awam, yang mandang jahil, yang mentang meraba-raba dalam kegelapan dunia yang fananya. Yang mulia kepada Abu Ummihi ma'al ahli bait, kepada Abi Ummihi ma'al ahli bait, Abu Syud Ummihi ma'al ahlil bait, ayahanda Ummihi ma'al ahlil bait, khali Ummihi ma'al ahlil bait. Tunggu di lapang Ummihi ma'al ahlil bait. Tunggu di lubung Ummihi la ma'al ahlil bait. Ayo kali. Dan yang paling mulia kepada seluruh dewan guru Ummihi yang berkeluarga, dan kepada seluruh dewan guru yang mantan di luar yang belum berkeluarga, yang insya Allah tajai punyo akan berkeluarga. Leh berapa yang danyo dan bukan bertaruh jaga kayak lepot 57 kayak itu keluarga.
surga Allah yang kita rindu-rindukan, impi-impikan akan lebih kepada kita. Modalnya sekali. Mari sama-sama kita mencari ridha Allah. Semoga bila yoban Bandung yuk, umi-umi, tunggu-tunggu, bapak dan bawa dia menjadi penghuni surga sehingga kelak nantinya budaya berbondong-bondong Bandung akan ketemu di dalam surga Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin. No teman-teman, kurung kulun buan lagi mah doa kulun buan terkait doa kulun orang luar boleh lun kembangkan ilmu lun ilmu berkat bila Allah boleh lun kembangkan dengan ilmunya wujud amalan tambahan kulun buan sehingga dan si penduduk yang harapan dari kulun buan segala kesalahan lun yang menyangkut umi-umi tunggu-tungguan Bandung tuan kadang berjihnya pernah lagi orang cik udah kino di dalam daya nama lo kapulah ini kadang-kadang ngaruh lucu jarah doang di anu pakai dua lo kembalikan dua lo pulang dua lo buka tak nah pernah lo pakai sabun doang lo pikir alah dia ada gebungan ada tadi kadang nggak mau pakainya gue terlihat di rohan gebungan lo ubeda kesalahan lo, kesilapan lo. Juga dia mengangkut lo menonton. Dia mengangkut lo orang. Bukan kumar. Menacik umilon di dalam umi. Nah pernah berkecimpung lagi umrah, pakai cadang lagi umrah. Kadang gopian tak pernah karena hanya mungkin bukan balik dong. Lalu lisan tiba-tiba keluar karenanya beban yang mesti harus saya pikul kelak nantinya. Nah pernah aku pakai sabun dong. Nah pernah aku pakai jarak dong. Nah pernah aku cowok dong. Dan melalui lisan tiba-tiba keluar juga ada lagi. Orang ini menunjuk kita, orang yang luar itu karang imam. Yang kali bahir yang dua yang mantul besok kamu aneh itu nabe yang tinggal lo kadang-kadang bagi-bagi jamu cipu pakai lo ikut cipu kamu cipu adalah cipu Bandung sekeluarga lo malamnya bednya hubungan baik sampai dalam hukuman sehingga boleh nunggu begini merasakan hukuman Allah Ta'ala kelak. Makanya sehingga itu tuan baginya mengatir bu kesalahan milon kesalahan anu tanpa bukan hukuman ikrar tunggu ikrar ini menjadi saksi sebagai malaikat. Insya Allah kita yang mendung berbondong-bondong akan datang di dalam surga. Amin. Usikum binafsi kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.